Nina udhocha ingi musiaisya twende kutamba nemwe ngina mwiso wa vilingi wito wa mauvo. Kila itina wa myaka 5 enenthi nimethiawaa na ivuso ya kusakua atongoi ala mekwenda mevo ayumbe. Nthini wa kilungu kitu kimwala cha ukunikili ilio mbunge sia ukamba umunthi kilionimbunge cha Machakos town Muyumbe wao Victor Munyaka na ola walikile kivilani ki mwakani wa 2007 mbikia umunthi na eona mea makukitia yingi kwa savali wakana Munyaka ethiwa na uvinzani muvyukuma kwa ateti kauta Evo MCA wake makimwe Caleb Mutiso Job Nyumu na Benjamin Maingi namba ya ateti iyikwatiw'a kuongeleka Daniel Mwongela nutumbanisi kilungu chambe change wayi ya Kuthimana Vinya Machakos town. Itina wa kila myaka 5 vanthi ya Kenya kuenana na miao enenthi nimethiawaa ivuso ya kusakua atongoi ala mekwailia mikalileyo. Ateti ni malika king'ang'anio nini kana kukitia miana kivathukanio ya utongoi kivo kivila cha president, governor, utongoi waka, useneta, kivila cha uyumbe na kila cha MCA. Kivila ila important katika service delivery ni tatu kana ina Muyumbe number 1, governor number 2, MP number 3 na MCA number 4. Ivindane ya uyumbe tukikivila cha uyumbe kithi twekina utethi munene na muno kwisila kinanduni cha NGCDF kila kikwete mbau muno maundu ma kisomo. Ingi kinanduki cha NGCDF na kila kiungua uvisi wa Muyumbe nikithitwe kitetheti vanene na kwaliula uthio wa maskulu kivathukanio nundu myako mbingi maskulu ni itungitwe na myako nzau kwa maskulu ni kivathukanio va kilionimbunge cha Machakos. Ute na maundu ma kisomo kila mwaka uvisi wa mbunge kwisila iloviani cia CDF nuvathiawaa mbesa cia ukwata mbau maundu ma mathau na kwailia mawithiluluko kati wa mawia angi na yuvati alite itheo wa Mei 5 nikenda Kenya macioke 11 kunyuvana va kilionimbunge cha Machakos. Ateti kauta nimeyumilitie kulika king'ang'anio ni cha kwenda kumung'uthula Muyumbe ola wivo Dr. Victor Munyaka kuma kivilani kila withitwe Evo kwa kilungu cha myaka 15. Na onawe kivilani no waile itha onakuthacia nwenda kusioka ingi na itaba ni ituni cia kwikata cia usioka kana ti wende mawe atimo malo kunonga kivilani. Yuka kuilikanwa kana Dr. Victor Munyaka asa kuiwe kwa ivinda yambe mwakani wa 2007 echamani cha ODM Kenya asioka ingi asa kwa mwakani wa 2013 echamani cha CCU wala mwakani wa 2017 wasioke kivilani chwingi ena tikiti wa chama cha Jubilee na yunwende na kukita kivila chu kuilikanwa kana ni muteti munene Nthini wa chama cha OU cha UDA. Mwisho pio nimweze nenetwane MP wenu yukivila kila kikwatiwe ni Dr. Victor Munyaka kwa kilungu cha myaka 15 kiende na umelelwa matani ateti kivathukanio ala mekukitia kivila cha ulimbunge wa Machakos. Atetia ni Evo Caleb Mutiso, Job Nyumu, Benjamin Maingi kwikwatiwa kana onateti angi nimeendeana kwiyumilia ivindani tithenge usakua nini munene wa mwaka huu. Ni Mumbuni North Ward na ningwitha ndio kitia kivila cha MP Machakos town. Zeitwe baya kamete na nditia kivila cha Machakos member of parliament mwa nana ila kula siukite. MP sai atakuwa Caleb Mutiso mule ati nini? Asante sana. Avingania Munyaka measekana vena mathina maingi nthini wa utongoi wa Muyumbe ola wivo undula mawetakana wotumite mokitia kivila ki maelesekana vaithi tuna umelu nthini wa utumi wa ilovia ila ivathiwe ofisi wa Muyumbe. Na ninonete vepata mtu vindu wa maundu nundu wa sisi yako mandu mataikwa nzeto kuku ninonete maundu o maikunwa ini niendani kune maundu tofauti kila kiutuma nenda kivila kiki cha Machakos town constituency ni kutethia andu ma Machakos pesi ndungwenda eka different muno kwana kiundu sikawa ono wevo alama melia mataki vila kicha Munyaka nimewetakana Muyumbe ola wivo ndethi tundosa wito maundu mavata ala mailete uthini kiwambe ula mailesekana
chu no kitumi kingi kila kiutuma mayukitia kivela ki nikenda mwenenthi avikie kutetheka onete o misplaced priorities ugesaithia sukulu nino ni kubaluka ndina laboratory ndina ilasi mbianu na obauko abundu there numbers wisaithia the priorities are misplaced ndo nitukosete public participation ila maundu kana projects kwa kuku kitu ukethia maundu mekunwa enenthi mate akulie enenthi mate involved nundu wa sisi yako mandu mataikwa ukethia skulu ile nambasi lakini ina library kautu alitobanga uwe anesa ukethia siane siatetheka siasoma sciences siapita seru kama engineer mandakitale seru sia muthemba tosu ethiwa Munyaka nukusioka ingi kivilani ki nthini wa mavuku maulikano kwalikana kana niwe wai Muyumbe wambe kusumbika kilionimbunge cha masaku kwa ivinda ya samuno vala ukwitha yu avicha myaka miongwele ya utongoi se kilionimbunge ki cha masaku kou asimwaelo ukunikila muno mundu vya mondo ute mulusani na mondo ute ubongo ivyo vya kiutiti yende na kwambata mease kana ji niyo ivinda ya kuwete kivathukanio nthini wa kilionimbunge ki cha masaku maigwete kana ni usio enenthi ma kilionimbunge ki makewa waliuku wa utongoi na kukwata mutongoi wina mivango nzao kula wipo witu ni wasakuiwe myaka 15 mithelu na nuthukumite kwana na we undu utona kuthukuma nthi enenthi indi nyini ngona bandu be ubuluku nundu tati ya maundu ala wikite no maundu ala ma connect sindio peke yake wasia mheshimiwa la webo ni wikalite muno myaka 15 no myaka ni mbingi muno nitwaite kule ndo mama sakwe no to benduota tukabenduota tiketha na uthukumia ungi o maundu angi manio we muthukumia la webo no athukumie muno na nengi tuketha na uthukumia ungi we kibathukanio ni kindu kisio muno ni kala bandu bamwe muno andu makamanyia na makamanyiana ona mwalimu wa sukulu egala muno sukulu imwe no sioka akauma sukulu isu akaibala bange nikenda ndakamanyia siana ikamamanyia ndakamanyia na sei na pandu balabo onde boneka change no boneka indi maendeleo kana ubokumi tofauti tikwatianie kilunguni chake elithiithuki cia sela cia atongoi undumwe na maoni ma enenthi kivathukanio kuma va kilionimbunge cha masaku na alamethitwe nthini wa utongoi wake Dr. Victor Munyaka kwa kilungu cha myaka 15 Daniel Mwongela Mutongoi TV kuma va kauntini ya Masaku.